Ki priang subha ya pi baro ki paralok ki parajor sasisin caki sau ayom. Kajing ya tai sapang kajing siabena u Luis Suarez na Barcelona kadang beteng. Pada kanega samoy ka pamenta kini ki arliang mamla u Luis Suarez pad u Ronald Koeman kini kun ban pensisya ya lade halaki jong kinong rim. Henry jua bangin ya poi halor kate kaman tong ya pei ya ki risol jong ki katto kat neki klub hadeu ba Eurom. Kadai kamit ka pen kelapong pet ya ki jingmut doro jong ki pajba ba ya ka football. Haden ba arteli ki klub rat ba Europe kata ka Bayern Munich bat ka Manchester City kila lemno halaki jong ki leagues menne kamen. Haba pai sya ka jingya kun apa deng ka Bayern Munich Persya ya ka Hoffenheim don ba poi perkan ba ka Bayern kan mat ya ka namrem hakmat kane ka klub ka bawan hak kerdan bahan rew ha Bundesliga hak ayom baladem. Kata bahkan syarem jak burum sendon da iwei lasau. Kabayan Munich kabalayora hadu lai teliki khusnam haka samoy baladem ka klempoi perkhat ban syarem menne ke janmin pat kane ke syarem ka penkut sendonnya kalen tia jong kabayan ka ba klem syarem haki lai fo ar teliki jingal kai. Kata adu kan nyau tarik upenai bakat ar jong usnem ar hajar kat kendai. Habakala syarem da iwei la ar Persya ya ka Mönchen Gladbach. Hakane ka jing yalak kai u player bakan sa jong ka u Robert Lewandowski u klemi madan na basdang Henry haka ka jong u lami da u siksi. Kane kan dai artat ka jing syarem ka balai ya ka Bayern. Nado u coach ba menta u Hansi Flick u la shimti ya ka kam coach ka Bayern haka lai tarik u penai bakat we jong usnem ar hajar kat kendai. Haba pai Persya ka jing yakun ha pedeng ka Manchester City Persya ya ka Leicester City. Ka Leicester City kala pen iya ka jing klanjung ka haden bakala pelemnya ka Manchester City dasan la ar. Bad ujami Baldi ulat heb ya ka hat-trick bad arteli na kini kadai lengba ka penalti. Dakane ka jing jom ka Leicester City kala job ya borok lai teli ki jing yakun menta ka samoy bad ka don hak ledo ka me ya ken point dah kendai points. Lase kajing syarem nok jong ka Manchester City. Kadai na kadau baki player ba pau khmat jong ka kum Sergio Aguero, Gabriel Jesus, u Bernardo Silva bat kiwei. Kim la ban yala kai na kadau kajing mensau jong ki bat don kipan ki balayo ya kajing pang coronavirus. Ka PSG kala penlem ya ka Reims da ar lanon. Bat ya baro ar teliki gol latem da Mario Icardi hakaminin bakandai bat nreu pu ar. Haka jing yala kai football ha Itali pan. Ronaldo ula pelaj ka Juventus na kajing syarem. Haden ba ula tep ya baro ar teliki gol ka Juventus. Bat penyahat damar alkohol Persya ya ke Roma. Wadah kerta balai pusan. Ronaldo udang pen iya kajing tebit jong Haden ba ula kenti sasun ban head ya ka bol bala shoot da Danilo hapo ka gol. Luis Suarez bat ke Atletico Madrid pan. Ula pan iya ka jing tebit jong Haden ba ula yo tap hadu arkol tang haki arpau minin ba uyala kai hamadan. Bat ban yarap tepat sikol. Kepala pelong sendonnya ke Atletico Madrid ban pelemnya ke Granada dan riula iwei. Kumban supun kan mau hang ne. Suarez ubala tap hadu arpau san kol. Naka benta ke Barcelona haka yom baladem bat udai tang mau ubala yo tap kol. Haka jing syarem haka quarter final ke Champions League Persya ya ke Bayern Munich. Henry udai pat ubala sak kenta jah Ronald Koeman ubadai coach ba menta ke Barcelona. Kumta kajing yo tap gol jong menne kamen kapeni ba ulong ubadang tebit ban tap gol pat kadai kajing sedang ya kajing ya pen ibor padeng kini ki arangon. Suarez unya kun ban pensisia ba udai ubadang tebit ban yala kai. Bat ba udang don la ka hok ban pong ya ka jersey ka Barcelona. Ka klub ka ba UEE haka ba ulami no nakaru da ka jingjau uman. Bat bala kene jendat no na u da ukuman coach ba menta ka Barcelona. Kajing ya pen ibor jong kini ki arngon. Kata ukuman bat Suarez kalong ka ba itnat ba anda ka Atletico Madrid kanya kun Persya ya ka Barcelona haka arpo artaring benar we ar hajar arpo halalika. Klempem Suarez unyai pen iya la ka jing tebit jong hamadan yala kai bat ukuman pan un pensisya
balai ba umdon kamsyu ya usores leng ba ki taktik sejong kum coach haba pai pat sa kajing lakai ka Barcelona Persia ya ka Villarreal ka Barcelona kada job suk da saulanod Persia ya ka Villarreal badia kita ki saukol alkol la thep da usam lalot badang khan news nam karta u Ansu Fati bersikol pat la thep da Messi leng ba ka penalti kat baya ka sikol la thep hida player ka Villarreal na ka bol bala pas Messi upi Torres kane ka jinjob kala penkemen ya ukuman u badang susimti ya ka kam coach ka Barcelona bar ki jingsim raju u hakiba bon kiliang kum haka ba beno ya ki players na Barcelona kala penlong ya ki babon kinong Cristian ka klom bal ngau Persia ya u wat chua ka jing ya la kai banong kong jong u kum u coach paralong kum no his ngau halor ki take result balami menne ga men bar ya ka for result but fixtures in sawanra haka wepat ka video kublai sibon